Kemenin kulundары keçе Чаңгеттен кармап келген Артур. Чаңгетке барабыз дедик эле, кичине убакыт болбой калып эми мына шаар жакта жашайт, ушул дөмөрдөгү үйүнө алып келиптир кече жүктөп. Азыр бир четинен маалыматын беребиз, сатылат. Кеме ал жака кирди. Бул жакта кеме турат атасы. Кемени дагы Bir başına. Altın kur bir maşına. Kim? Görünmüyordu da ana. Çakal. Allah'ım. Nursayit falan. Nursayit. Kökalına azamat. Hayda. Maşinaga çıkmasa sevmez. Maşinaga çıkmasa. Esepsin. Ne oldu buna? Esep de. Esep gel. Esep de. Şöyle. Nursayit bana. Ver bana. Omin gel. Buna koyulmadan Nursayit falan. Altın kur. Bir maşina. Çangettik Artur'dan atı menelik. Aşkan kaşatken, aşpagan kaşpagan atken. Ne? Oşan için şu balonu da tez oranda. 21. hafta onası. Aşağıdayla altın kur. Kökülmeden Nursayit Palvan'a. Altındaki atı Çangettik Artur degen palvan bunu atı. Atlat кеменин кулундары. Жана атактуу кеме ат Чубак ажын уланында алтын курга таштаган. 3 эркеги бар экен. Кеме өзү мунун ичинде турат. Бир баласы мындан да турат могул жерде. Наркы чоң аты. Анда эмесе сиздер видеону толук көрүңүздөр, каналга катталып, лайктан басып, тектүү кыргыз сылкысынан атактуу даңазалуу аттан ат кылам дегендерге таратып өтүңүздөр. Кеменин ээси Артур миллионунан да турат. Артур, ассаламу алейкум. Быйыл чоң экен тайларың, а? Taylar жақсы чоң-чоң. Анан неме? Арықтап кетті тайлар. Өткенде bundan ham чоң-чоң барып біз көріп келгенде. Tutуп келейин деп барсам да арықтап кетті. Кече tutуп келдиңби Чаңгеттен? Кече tutуп келдим. Жакшы, биз азыр кайра айдап чыгып алып баштайлы. Ургачы кулун кеменин балдарын кармап келдим. Erkekleri. Айрадан айдап чыгып атабыз эми. Быйыл тайлары жошураак экен. Былтыры мурда жылуу мен барып Чаңгеттен бирөөсүн алгам. Кып-кызыл болчу. Болду, мына жака тосойлу. Артур, эми бул тайларды тааныштыра берели бир четинен. Torbenин balası. Мына нары кеткенби? Narkı geçenki. Арткы туягак. Haligi Memeden 2016 же 17 жылы Бакажыдан алгандан бир ушундай тайч. Ушундай чоң тай болчу. Ошол бейнин баласы. Ошол аз бей болгондо чоң. Мына болса? Мына арткы туягак. Алдыңкы туягакчы? Алдыңкы туягакты о базардан алгам мени. Энесине. Жакшы эле алдагы. Жакшы экен. Мына энеси чоң торбе булар. Мунунуку? Ургачыныкы карабе. Ургачын сатпайм деп атат бирок. Жакшы экен. Бир эле ургач болду ушул. Койгонуңан баштап. Былтыры бирөө болду эле урдап кетти да. Урдап кетти, өлүп калды. Караш таппай эле койдум да. Жакшы экен. Булар кандай, ден соолугу бар, зорбу? Ден соолугу жакшы. Билбейм. Бирөө арыктап кетти кулдар сапсын. Соң болчу өткөндө. Мынау немеле, калтатайдай бар эле да мыналар. Мыналар аз деле чоң экен. Деме, азыргача ошо Чаңгетте талаада жүрдү да, бул адырда. Ооба, кече туtup келди. Кече кармалды. Артур, балалары канчадан? Быйыл кармалып
Joş kullar. Ha, sağdın mı bu yıl? Ha. Ha. Çok ne olacak aydayım mı? Çok. Çok. Men bana turdu kaşka terek turdu erkege satkam. Zor bol boşol da öte bölekçe östür. Bir balasını keçe emede çağıp jüret Artur. Artur nukas çangette. Torus oşon jaşım ne Artur? Bu işte olup kaldı mı? Artur buların bağları kançadan em? Balar nem tandaganına qarap süйлöşörüz da. Hazır hem bir diktü bir bağını aytpasaң oşoga karap çalıveret da. Былтыры билбейм. Өзбекстандыктарга экөөнү алып кеткен келипчи. Bundan кичинерээк тайлар эле алар. Былтыр жашы чоңойгон эмес тайлар. 2000'den desem kişineden düşüp ber dep 150.000'den satkam da. Bu yıl dele kандай 2000 kenden da? Ошондой билбейм эми. 2000 Tandaşına qarab. Tandaşına qara ha? Yaxşı ken. Muna uşul. Özde ошо өзбекстандыктар өздөрү келип, атты ham көрүп, beylерди ham көрүп алып кеткен. Ошонун аркы менен немеси бирөө калды эле. Мына беректе карап турат го Кашка. Кашка. Ушунун акасы бирөө калды эле. Быйыл ошо 200.000 бер деп атат. Калтатай чоңойду, жакшы чоңойду. Бирок былтыр мындан кичинекей болчу Алтай. Ошо калып кетти эле. Оорупчу. Ооруп жакпай калган эч кимисине. Быйыл талаш болду. Быйыл ошо 200.000 берди эле. Турашынчы деп койдум. Жакшы кен. Болуп калса чаапта калдар. Yaxşı. Çala berесиздер. Бул азыр Шангеттен кече жүктөп келип дөмөрдөгү үйүндө экен. Шаарга жакын. Келип көрүп, жактырып. Азыр кемеде ошол жерде турат. Ал жака кирди. Бул жакта кеме турат атасы. Кемени дагы көрүп калбы жанынан. Кичине кулжуңдайт экен эме кылбайбы? Жат адамды Кулаң жапып атат. Балдар карай берет жоошу. Торпоктор тагына кирип кетет. Bunu bastırıp geldin mi? Tokup koysun. Az kızıp geldim böyle. Su elek mi bu yıl? Endi etten jakında bir suyunu ulağa çalat nasip kılsa. Жақсы кен. Кеме. Ошондой чоң жыйында алтын курду алып чыккан кеме. Артур миллион. Bir баласы жанында турат экен кеменин. Кеменин аркы комнатада турат. Bir баласы мына. Çaydaktasınca. Artur. Yaman koz, yaman zar yatmıştı. Aha. Yani. Artur. Kuyruğu da kemenin özünde. Onun ne? Ağa. Kemende o şerde akçeliler var ha? Ol azırkı keçeki çavul atkan atın ha? Bunu dançak bir desem taza kırgız sılkısı da çoğun gen. Arslanbot'tan dosuman alan. Mirlandı. Az yer yaşayt aldılar. Taza ile kırgız sılkısı dedin ha? Ova. Жақшы oldu şu atı daha bu yıl Artur'un. Keçe Şangette daha salı atıştı var. Ertege ulaktarga çavula bu? Nasip kılsa. Bu yıl 2-3 yol ile özgü bir atışka Marat çapçılar. Zalorasya'ya getirdi. Geçe yakında geldi. Ötkönde neme kuşap kapardım. O yerde neme diyeyim. Vallahi alırken. Dedi. O şöyle 2 yol alıp çıktı. 2 yol neme aldı. Aldı. Tatalakay'dan. Birisinde alıp çıktı. Birisinde Tatalakay'dan aldı. Жақсы кен. Жақсы oldu şu atı. 3 yıl akale çaldı da aldı. Bu yıl ha? Былтыр да çav attın mı? Ova. Жақсы кен. Gelgen şer kırgız